الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ميدك موضوع كيرة القرآن ungana muge muhimu kan adi unganna adin muge muhimu kan lobeti akhun kirite Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala kirite Qur'an ki Allah subhanahu wa ta'ala kirite kalam ful e kalange bas wahi kure muge sifa fula ki e kalange sabit sifa fule mi mativeri sifa fulu algonmenna devumaki ekalaange ni'matak tereng emme bodo en ni'mai kirite Qur'an ge ni'mataki ekalaange devvevi emme bodeti ni'matak tereng en ni'mai mikan hagigatuga wazanko miya qadaren nukurane mikamuge nuwata kirite Qur'an kiyawa ege mirukama fonikamuge raha libejje mihakununi emihaku miya qadar Qur'an lobeti akhun Qur'an kiyawmaki Allah subhanahu wa ta'ala kureve emme mati zikre ekamattaka Allah subhanahu wa ta'ala ehame dharmaya sawab devwa kame ekamattaka ekalaange kirite Qur'anuga barolu wafani warattilil Qur'ana tartila kiyawamihin Qur'an tartil ko kiyawash Qur'an tartil ko kiyomaki ege makhrajta ege tajwida ekbwa ko to matin ege haq furihaman ada ko dige kiyewu ham ehme Allah ge nabiyya sallallahu alaihi wasallam mes wani algon menna mikama baralu bafa Allah ge nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadithul qurba fave man qara harfan min kitabillahi falahu bihi hasana wal hasanatu bi 10 amsalha la aqul alif lam mim harfun ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف كيرت القرآن الله سبحانه وتعالى مباوا لبي كيرت القرآن كيرت كلام فلون أكره كيوا في ميها كبس أميها كبه هيو كمه emiha kavve heo kame timan kalek faanu heo kame ve adi heo kan e diha gunayan ituru gende en heo kan diha gunayan ituru gende wal hasanatu bi 10 amsalha la aqul alif lam mim harf adi timan kalek faanu nudannawa me alif lam mim mihin kiyalmaki mi emme akurekkamaka namais alif lam mim mi kiya eruga miga himene alifaki akureke lamaki akureke adi mimaki ves akureke anikam visna balla vehema kiha dharmaya ka sawab milibuni tin akuru kima 30 dharmay balibe dem mihaku safhae kiya nuata fote dualo kiyawa fi nama kiha sawabaka dharmayen miha libigen daane kiha heyokametto heyokamuge magu miyani tanaswefa ad lobet akhun nikam visnuwa ballawa Allah ga nabiyya sallallahu alaihi wasallam ramadan mahuge fahudiha ge dostawga mulin ekaleek faanu amal fulu tafat kirti Qur'an kiyawa vidalumga ekaleek faanu itura bagutu hedda kuraba algunen hedda kuram midani edwasta ema midwastawga beenun emme heyogutuga hifeto algun men balanje kihinen egeni algon men dem midwastaka algonuna baddalwana kame ebbes miheka guarantee ekkamennu eki
midiya haruga algonunna ek roda hif kitam mihunto wani algon menna alwada kiya gosfa ehma mi eduswar ramadan mahoga kirtu qur'an bawa lebi mi barakat teri maswarwa ramadan mahoga fanso itsmana bilerega Allah subhanahu wa ta'ala bawa lebi samawi fajta bawa labwa wani ramadan mahoga nikam visna ballawa ema eham mativeri masarega eham mativeri fotemmi mi fotuga haggu rangalo gotuga ibeje ada kora kiyawan ibeje kiyevima eham dharmaya sawam algon menangi badevva Allah subhanahu wa ta'ala mi fai ungeni unganna dinuma kives ehame mai mativeri kame kirti mai nabiyya sallallahu alaihi wasallam basful adwa sawa عن عقبة بن عامر قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة فقال أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطع رحم فقلنا يا رسول الله نحب ذلك قال نحب ذلك قال أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين وثلاث خير له من ثلاث وأربع خير له من أربع ومن أعدادهن من الإبل رواه مسلم عقبة بن عامر رضي الله عنه قارئ رواية جنبه اكليك فان بدالوي خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة كيرت رسول الله صلى الله عليه وسلم تمنى من غاتا نكمه وډاغته اكليك فان غندور کول هنني المسجد النبوي اگليگه اهل الصفا ميهنكي بيكلنكي هجرة كفا اكي تنتنو فقير اميهنگنه گدوره اميهنگنه مدله نيكمتين فقير صحابه انگه تريگه تيبه بيكلن اي اهل الصفا ميهن ما المسجد النبوي كيرت ما النبي صلى الله عليه وسلم گه مسكي کولگه فهاتوگا ابيكلن هوره وكتنن حدوافا مسكيتا گوليگه ابيكلن اتان نيدي قرباني بس كيرت ما النبي صلى الله عليه وسلم ميهو arwa hadiya badiya mikah lecchtin ekale faana libadaagati mihunang echti devvani adi ehni bekalumස් ginas devvachi ei mihunga kewma buimaki ehm vidaluna timanna men tibime suffa ga midani suffa ki al masjid nabawi ge fahatuga giblavi farateno ane faratuga e bekaluna haddawa fa tane etanam mikeni suffa eta ahlwerina mikeni ahlu suffa e mihunga veriyakan hore abu hurairah radhiyallahu anhu أبو هريرة رضي الله عنه جواهك هاما أهل الصفا جواهك مواهك هاما هتن واهك دنوالان إدو هيجا كيرت ما النبي صلى الله عليه وسلم قاريها إكليك فانا إرونو هدياك إرونو كيرفده إروني ما إكليك فانا مي كيرفده مجن النبي أهل الصفا بيكالونا بيكالون غيريك أبو هريرة بدال وني أبو هريرة مي أهل الصفا أهل ورنا دبار كيرتت إكام وسنا بالله كيرتت أبو هريرة ميدانو تيمن هوري نوداك بندوها بفي تيمن هوري بينهم بفي نمس الله نبيا مي أمر قرباني أبو هريرة هنا الديش تيمن كارك ميدان نوه فرطما أبو هريرة kale migen boshe boyfa denti mihna der ehnen nune deshe mihuna denti manna dinime ekam timanna hiteren hajdiya mihun tibe eruga kihinen heyye emme tettakum fudeni ekam ko ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam devvani gam egen fudeni tita kom ekas fettevi fattawa engos nimuni iruga nimuni imam idannawani abu hurairah الله رسوله أبو هريرة دانواني الله رسوله مهار نميجة إذا دين كم بينه تبي كليك فانا تمنى دميهم
kale fana mi Abu Hurairah hadis lu kurawani Abu Hurairah boje timanna boefime demves hadis lu kura adives bohre timanna danna Allah rasulai kale fan Allah subhanahu wa ta'ala wani haggagen fonuwafe efara gandi huwa ko fa dannawame demmi bandaku jaaga ennete nikam visna ballawa Allah rasulage barakai ekalek fana deva mu'jiza mi hunnani komex miwahaka mi mawduga den mawduga wahaken ehnames handana ngama miwahakas dannawali vidal wani timanna men tibime suffaga etaga tibime فقال أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق وඩාගෙන් තිමන්නම ගාරිහ වඩාගෙන් දන්නවිය තියබෑමි හුන් කුරේ කාකොහිය මිකම ලෝබි කුරණි හෙන්දුනුගේ වගුතුක බුත්හාන් එයි මදීනාග අවශ්‍යෙන් එතාග වාදියෙන් එතාග මි නාම් සෝෆික වත්තරතන් හුයි හෙප්ප මට්ටක මිහුන් ගෙන්ගොස් එකල් වාදියගෙම ෆෙන්දමේ හිසාබෙ ගවීම එතාග විනතක අච්චති ඔන්නාන්නෝතෝ එම බුත්හානෂා නොත අල් අකීක් එවස් වාදිය mi devadiya gos fayati minhu binaqatayn kaumawaini warugada masfala de jamalu ganegen annani kaakoy ekama lobi kurani kaakoy ega evs faaferi kamen nati adi rahimuge gulun kandalima ves nati de jamalu libigen awma lobi nukurani kaakoy فقلنا يا رسول الله نحب ذلك عقبة بن عامر vidal man timanna men den nabi me ahlus sufa mi hun timanna men den nabi me Allah rasulai ti kaman harmen emmes lobi kurame komme mihekas wahake ki masfala rangalu roofa rangalu de jamalu emihaka libigen aw evs kal fa afrika men neti e zamanu ga huri em agabodu muda evi me misal jessawani e zamanu mi zamana gojja mihun jahani hengotuka misal namas e zamana e kashigum wa gotan e zamana guri emme rangalu mudalgu waaka mitaga mi bayan korabani em ekama kaak beenuwani komme mihekos فقلنا يا رسول الله نحب ذلك قال افلا يغدو هم وجكما بنيا اكلك فان حديث قرباني كيف هي تبامي كرميه كندني الى المسجد مسكتا اكلك فان مسكت كل المسجد النبوي ekommen etaga muradaki kommen hamekeni al masjid an-nabawi ennu komme miskite ves igeto fayalamu aw yaqra unganeni nuni kiyawani en riwayat gaade ibn hibban ge riwayat gaade fayata'allam ungene daskurani ayatayn min kitabillah Allah subhanahu wa ta'ala mi barakat rifatun de aya daskon ungeni nuwata kiyawa kiyew mattaka kiwehye mihek nudani danama kiha rangal hoyye khairul lahu min naqatayn e deaya kiyawa nuwata ungenun ena ma heyokam bode e de jamalavure ena buthanu nuni haqiqa goskin e hoda de jamalavure enan heyokam bode miskita gos de ayan unganu nota de aya kiyawalu nikam visnawa balla mi gori daruma wa thalath khairul lahu min thalath adi tin aya kiyawun enan heokom bode tin jamalabure wa arba khairul lahu min arba adi hataru aya kiyawun enan heokom bode hataru jamalabure wa min na'dadihinna min al ibil egota fasaye vejja fas jamalavur egota ema mi Qur'an kiyamuge makan Allah subhanahu wa ta'ala ikhlas tari kama ekiga mi Qur'an kiyawa mi hunna Qur'an kiyawa ya gotan amal kurun adi mi muhimmu kama kinge to ya gotan amal kurumge muhimmu kan hama ekeni kiyawal mennu ya gotan amal kurun vejje iha me sawaba dharma mi devani
nikan adosawa anen hadisegga ekalek faanu bayan mikurabani al mahiru bil quran ma'a as-safarati al kiram al barara quran fasiha kama ekiga kiyawala miha quran kiyamuga mahiruna al mahir bil quran fasiha kama ekiga hunari bahuri quran kiyamuga akurta rangalang ada kore akurta rangalang ada kore makhraju tajwida ekwa gotu mati ma'a as-safarati al kiram al barara Allah subhanahu wa ta'ala makrova fawa malaikatun naiku gami humani kiamet do as-safarat al-kiram al-bararaiki Allah subhanahu wa ta'ala ekalang rasulun ge gata fonwa malaikatu emi hunna kiha mativeri kamettomi nikam visnada emi hunge na ekuga kommes watterege evvattaro men hurima etaga ekiga evani suwargega ema Qur'an kiyawa mihan Allah subhanahu wa ta'ala devwa daruma migem mi wazan kuraveni walladhi yaqra'u al-Qur'an adi Qur'an kiyawa miha wa yatata'u fihi ala alagi kosha mashagin kiyawa miha ves wa huwa alayhi shaq undagula ekuga ena kiyawani fasih enwane ala alaganegen kiyawa mihak ei hunarweri mihaka nuwati lahu ajran emiha ve de ajr nikam visnawa ballawa emma mikamattaka algon men ibeje ituru hivvere kuran erun algon men nak qiyamid do mikamuge dharmaya sawab Allah subhanahu wa ta'ala algon men taka rakka ko devwane kirtma nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadis quraba fa basfule gaade khairukum man ta'allama al-qur'ana wa 'allama teba min kure emme hewmi heki qur'an ungani unganna de mi hay ungani adi ehem mi hunna bes unganna deni ei ehem mi hunna ege manfa kurwani tima unganegen hurun ei enamille ege manfa libeni namais ehem mi hunna e manfa kod dinumaki am maslahat mi ge himene kaman am maslahat islam din iskan de bafa ema tima ungani unganna dinun miwani emme heo kamaka Allah ga nabiyya sallallahu alaihi wasallam mi bayan kod devani Abu Ruqayya Tamim ad-Dari radiyallahu anhu hadis fasfulu gaade Allah nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadis kurawani ad-dinu nasiha muli deenaki nasihate nikam isna deenaki nasihate oti imam igen deyawani muli deen Allah nabiyya sallallahu alaihi wasallam ehmanuwani nasihatu watirega ad-dinu nasiha qulna liman ya rasul Allah timanna min dannami Allah rasulay kam bekatoy nasihatu gumana ilmerin kurawani ikhlas terika tede ikhlas ter wejje miha kununi nasihatan nudena rangalaka ikhlas terin deni rangal nasiha ikhlas ter wejje miha kununi nasihatan nudena ehma hadisu ad-dinu nasiha qulna liman ya rasul Allah Allah rasulay kam bekatoy qala lillahi Allah hattake Allah hattake Allah ikhlas terwane kine Allah subhanahu wa ta'ala ekkawant kokki Allah subhanahu wa ta'ala ekalang ilahu anta kama rabbu anta kama asma wa sifatuga ekalang ekko anta kuranje ekalang amrulta kiyama manje wali kitabihi adi ekalang fotashi ekalang fotang ikhlas terwene kine note nasihai ekalang fotattaka deni kine e fotuge ilmu ungeni e foi misakunge meduga faturage e ilmu misakunge meduga faturagen kodina daskoddige misakuna daskoddige ega adab akhlaq daskoddige ega amrutaka ega nahita misakuna unganna dige e algun men kuranje hekamaki algun men ekan koffi nama algun men tibeni izzatuga salaful umma mi ummatuga salafus salihun mi qur'ana kirit kalam fula emihun ahmiyat kan di ikhlas tarwi du hoga
ommen oti warabbar goda badahiko namaves miyadu algonu me wani mi fotan amal kurun du kollaf algonu men kiyomu ekam kham mihe ko hingadan hama suratul fatiha en ferigen nasiya hameves kiyawafan emme kushevves nula rangalak kiyawafan ekam amal natiya ko ba fada amal natiya ko ba fada amal asl mi beenum ki amal kurum wiya allah subhanahu wa taala wahi kurwani kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkaru ulul albab timang allah subhanahu wa taala bawale fataki kaleeg faanu macca mi bawale fataki barakai teri fatake barakai huriha kamek gaves huriha kamek ges barakai algon menna mi barakai libigen dani miang amal kor mi dan ungani algon miya medu visna fikur ko miya egot amal korima allah algon me huriha kamek ges barakai dabban mubarakun ne allah mi wahi korwani allah subhanahu wa taala wore bas wahi korum ga tedfarat ki koba wa man nasdaq min allah qila wa man nasdaq min allah haditha em eklang me wahi korwani eklang bas fulu tedu kura ka algon me nojje ever tedu bas fulu ne eklang me wahi korwani kitabun anzalnahu ilayka mubarakun barakat terifotemi algon men huriha kamge dina duniya emme ha kantatto ka baraka mi fota egotan algon men amal ta bahatta kamanya algon men bayyen nukureven eki allah nabiyya sallallahu alaihi wasallam ekama jamine wadagen ve hadisul qurawa fa basfulage maanaga ve tiyaba miunge tera deche du ko sheti man kalek fan mi wada ganna wani e deetiga tiyaba miun hifaf hindak tiyaba min duhak magfurati gen nodane kitabullah wa sunnati ei allah ge kalam fula allah ge fota tima rasula ge sunnate ema qur'ana sunnatu hifagen tibe ha hindak algono bayyen korwen ei waaneka men duniya evvias muli duniya evvias algono bayyen korwen namas miyadu algono men qur'ana sunnatan amal kurun du kollima algono men baliwi em allah wahi korwani kitabun anzalnahu ilayka mubarakun kive mi baba levi mi foy ei algono men eya meduga visna fikur kurmattaka kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayati ei tiyabamihu e uren ifatan imam wa ahluwarin liyadabbaru ayati e ayattaka med visna fikur kurmashe visna fikur kurma allah subhanahu wa taala ga maikama mativerika mi fatuga aswa mihuri hukumtaka meduga kuriga ummattago wahakataka meduga visna fikur algon men fuhi filwalan kiya wahake ki gotukanu musa ge fana fir'aun gaum ge wahak kiyam wiyaki lut alayhi salam gaum ge mihunna e gaum dimavi kantaka mi algon men kiyala wahake ki gotuka kiyalam wiyechenno algon men ibrahim hasil kuramwi e wahakatu ibrahim hasil kuramwi algon men kiya hitun kiya emme iskamed kiumattaka fotek kiumattaka emme iskamed denje fotaka wani kuro wan jehni kirtu qur'an wahaka fottaka taakun noje akhlaq dakkurani wi kala fottake no algon men ge kodinna das koddem wi algon men ge kodinna lobije som wi mifatuku macca wa tatmainnu qulubuhum لذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب أدي أبامي هتن هم جهين ده الله عندما كرما ألا بذكر الله دناشه الله سبحانه وتعالى عندما كرمكم ميستكم هتكن هم جهين لبيجن النده هي ألا بذكر دناشه هتكن هم جهين لبيجن دني الله سبحانه وتعالى عندما كرمنا ألقون هنگام جسمه كومسكال فيلم بلامي كومسكال دراما بلامي කොමස් සිල්සිලා කොමස් හංගෙච්ච බලම් විනුනි කොමස් කාලා වියානද අඛලාක් දක්කරණි කොමස් කාලා වාහකවත ගෙනාස් දෙමි ඉනාමක වෙස අල්ගොණ මෙන් දරින්න ගෙනාස් දෙමි එෆද වාහකත කොබාතෝ කීර්ති කුර්ආන් ඒ ලෝබි ජෙස්සුන් කොබාතෝ කීර්ති කුර්ආන් ගා හුරියා වාහකත කෙමීර් මිදන්න වාහකේ කීර්ති කුර්ආන් ෆියවා අහිම්පත නුකියාරකේ නෝ එන්නමස් මිෆද් දූ කොල්ලා ෆහෙම්පතන් ඉඛතියාර කරවෙන ගොතකි කොබා මිෆයි
කියවියා මිෆතන් ඉනාමස් දැන් වි කියවා මිහුණා දිගේ මිෆෙන් algon men tere be faturanje mifat feturge nuni algon men mujtamaata rangalwegen nudane ekan kuranje hene man fage bolu elifawa zimmai kudin hegotuko tarbiyat kurun qur'ana lobe jissun allah subhanahu wa taala lobe jissun allah subhanahu wa taala nabiyya lobe jissun algon men qur'an nukiyawa kihne lobe jeni kirna nabiyya sallallahu alaihi wasallam sunnah neenge kihne rasulullah sallallahu alaihi wasallam sun ekle fana lobi wani hadisul qur'ani kike la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nas ajma'in aw kama qala sallallahu alaihi wasallam hen hadis mi hadis ke maana ki tiyaba min kur evs mi hagu iman noe timan kaleeg faana emihek lobi kura komme mihek avre enag man faana darinna adi enu mihuna vores bodal lob vejje maddande timan kaleeg faana lob vejje maddande anen hadis wal gannani la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bi jeba min kura mihek iman enwe maana ki free ma iman kan emihek libigene enwe emihek ge edun tat timan kaleeg faanu gennavi kantataka tabanu kurwa hidega kurā komme kamen ala komme fiewale buna komme bahe allah ge nabiyya dekke magun ekelek fan de irshada ekotak kuranje ehennuni iman kam midani iman kam furiham nuwana kam allah ge nabiyya sallallahu alaihi wasallam bayan korabani lobe takum mawdu ki warat digwes mawdu miga kitema wahake vis dekidan ennames mi huriha chekkiyan ara intane no miyaki ennames emme ayata kafaw algon nimmadan allah nabiyya allah subhanahu wa ta'ala wahi kurawa bas fulega ade waman a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawma al-qiyamati a'ma qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadhalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadhalika al-yawma tunsa wa kadhalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbi والعذاب الآخرة أشد وأبقى تمن الله سبحانه وتعالى جمتين هندمان التعليمها من ذكر كيرت القرآن هندان التعليمها ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ميها فني دتي ديري علومك أتوك فاسا ودان فاسا يكي هميكني مريها كمنو එකම තන හිතන වස්මෙන් වාන හැමජෙමෙන් ආරාමෙන් නොන්නාන ෆෑසා කිතෙන් වරක සොවදාන එකි කංකං කොෆාන එකම හින් හැමජෙම ආරාමෙන් නොලිබේනේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ගේ ශරීයතු මූ නම්බර අලාෆ් මිහ කීර්ති කුර්ආන මූ නම්බර අලාෆ් මිහක හින් හැමජෙම ලිබගෙන නොදාන ෆකීර් මිහා වෙස් හින් හැමජෙගෙන් හොරජි කමඤ්ඤ ඇති වරබ්බොඩ වරේ එනං ඔති එනගේ මුලි දුනිය ලිබිෆා එන කාන එච්චක බෝන එච්චෙන් එනගේ හුන්නානේ තන ලිබෙච්චකම වඤ්ඤා ඊමාමෙන් හොරජි මියා එන වනි මුලි දුනිය එන ලිබිෆා හදීස් වලක බස් මානගාද එම තනවස්කම්ගේ අහල් වරින් අල්වන්න ෆෙන්නානේ මියන් උලේහා කාෆරන් තම ෆෙන්නනි වර තනවස්කම් මතීගේ මියුලනි දුවාලක තනග්ගේ උන්නනි උදුහිෆා එකි ගොත මියුලනි තනවස් බෑ වර ෆෑසා කරතු කරේ මිය රිසෝට් තක තන්තන ගොස් මියුලනි එමි හම උෆලු ගොතේ උෆා හොදම් වෙගන්නේ උෆලෙන් නුලිබේ එකි තන්තන දුවාලක ගෝමකක් දනි හිංගම ජෙහමෙන් නුලිබේ හිංගම ජස්සම් වෙගෙන් දනි හිංගම ජෙහනම තිබෙන් වීනු ගේක හිංගම නුජේ එයි අල්ලාහ් ගමි වහී බස්ලුගේ මුරාදකි ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا داتي تري ولا مكامي هنا بني هيتت كان هنانه مي داتور فتور قرآن ميوس ميهم تانتنا غوس ميولا ميوس كيريا تنجا مسألة جونس دنيموني داتور هوتالي بيرو سي تبين ونحشره يوم القيامة عما لو كان ميه جوتو كتيم الله سبحانه وتعالى ميه جنة وانا دنيا متي غوارم مولو වරව්‍යපාරික කුරියරාකොස් වරල්ලෝ හුළුයි ෆකංකම එකම කියාමෙත් දොහග එලොල නුන්නාන
ونحشره يوم القيامة عاما كانوا ميهك قطقتي من الله سبحانه وتعالى جنوانا من محشر ميدانا قال ربي لما حشرتني عاما انا دنوانا اي رب كيف توي تمنى كانوا ميهك قطقا ميكنوني تمنى كي دنيا هذا مولو ميهك هذا جينا كنتتك كريمه هذا بيفاريه جنغلوني مه اتن ات كمه اتن ات كونفونيه الله وحي كروني كيك قال كذلك اتتك اياتنا ميلين دينو كمه كذلك اتتك اياتنا فنسيتها دنيا تبا تمن الله سبحانه وتعالى ايت ميكيرت القران تبا تبا هندان التعليم يا هندوغا ورت القران ايت تبا غاتن اي علم ين علم برين غواليه كذلك اتتك اياتنا فنسيتها نما استبا ادوغو تمن الله متين هندان التعليم كذلك اليوم تنسى دنيا متيغا تمن الله هندان التالي فدي مياد تمن الله سبحانه وتعالى تبا هندان التالي نركاغا تمن الله سبحانه وتعالى على انه لبانا من هندان التوالى لبا وكذلك نجزي من اسرف ميغو تريت من الله سبحانه وتعالى اسراف كلا ميهنا نباوغن دي ميهنا رانغالو مكو اكيباوغن دي ميهنا جزاء دبني مفداينه ولم يؤمن بآيات ربه اميهه به ربه آيتكن ایمان واميهنا مدو كانكولا گوتكي مييه ولا عذاب الآخرة أشد وأبقى أدي آخرة دوغ عذابك ما غدفد أدي ما دميهنا نچكي اهم لوبتي اخو algon me beje mi qur'ana ituru aladam algon me azme ga mikan ibe faranje safhaan ibe huluwanje algon me mi qur'an ungenen ibe je mi qur'ana medugo tadabbur kuranje visna fikr kuranje mi ga ayat ka medugo algon me mi ilmu faturang ibe je algon ge darinna mi daskod denje daskod denje faharaga komme mi heki qur'an ge ilmu devidana mi heka noedana namwes goitten hunnana evakama magu fahi koddinu seivis warabbodu ware ame himenene ege terega ekankan kurevene ema miyavure boda alalanje evves kamenne algon men naki barwari ara bar hori ummaytawgo meduga nikam visnuwa balla lobita hun $1 billion vure algon muslim ga adadu gina duniyega 1 billion kom seccheck kanne ege tereng algon me $1 billion vure algon muslim ga adadu gina 1.7 kannege billion tivir balla algon me miyadu miha algon menge ba bo irugaves adi miha tanawaskan Allah subhanahu wa ta'ala mi ummata devwa fen irugaves muslimunna golon hori kantattoga kongotakatto kantatta koramede beenon gotaka gairi muslimun kantak koramedani nati sababaki kowato sababen nati nune ballawa kuri gadanne men kiti ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ga amr fula khilaf wima hem algon men e izzata e sharafa e qadar verikan algon men libigen demves dani algon men qur'ana sunnata rujwa do ema mikamattaka algon men ituran alalanje algon du'a ki Allah subhanahu wa ta'ala algon men ki kirti qur'an ege haggu emme forihaman adako kirti qur'ana kirti rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sunnata eggotan amal quraba ekam galebu wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.